Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri ubutumwa mu masaha ya mu igitondo cy'umugisha kuri ubutumwa mu masaha ya nimugoroba. Biraza guterwa n'ukuntu ingengabire yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera rwose nyamuneka kuri 7 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Ngira ngo ibintu mu gihugu cy'u Burundi biba bikomeje kugenda bizama, ndetse nayo mpamvu tuba dufasha akanya nk'aka kugira ngo tugende tubyinjiramo turisasanura tubiva imuzi n'imuzingo gatanu kuri gatanu, umenye uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Ubwo rero tugwaye ikaze hano kuri Duniani Quote TV. Nk'ubu munyemere mbabwire yuko ahitwa i Bujumbura ibintu byamaze guhindura isura, kuko ubu iri joro ryakeye ryo ku itariki 6 uwitwa Agathon Rwasa yarusimbutse, ndetse amakuru aravuga yuko ubu tuvugana ari mu bitaro, yaragiye kwicwa n'abantu batazwi. Amakuru dufite rwose ngo nuko ibi bintu bya birimo birakorwa na bamwe mu banyamabanga bakuru ba CNDD-FDD kugira ngo icyitwa amahoro, kugira ngo icyitwa umutekano byongere kuboneka mu buryo navuga ko budasanzwe, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Njya mu gatanu kuri no nshuro tugiye kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, ugiye kumenya byinshi by'amakuru rwose akomeje kugera aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko ibintu byakomeye mu bice bigiye bitandukanye. Muraza kunyemerera mbere yo kugira ngo twinjiye mu makuru, kuko hari n'amasasu menshi yarayumvikanye mu ishyamba rya Kibira, tubanza rwose twisubiza abantu badukurikiye bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, baba bari muri Korine Mujejuru, muri Korine Murangara, baba bari muri Korine Kinazi, muri Korine ya Tongo, badukurikira bari mu gisagara cya Bujumbura, baba bari Gitega, badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Tubaye ikaze hano kuri Duniani Quote TV. Baba bari Uganda, baba bari Congo, baba bari Tanzania, baba bari Kenya, baba bari Malawi, baba bari South Africa, baba bibereye rwose mu bice bigiye bitandukanye hano muri Afrika, baba bari Zimbabwe, baba bari Zambia, hose baba bari yo gatanu kuri gatanu. Tubahaye ikaze. Turasuhuza abantu badukurikiye bari ku mugabane w'Uburayi, n'abantu b'agaciro baba bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba bari muri Canada, United Kingdom, mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa. Tubahaye ikaze hano kuri Duniani Quote TV. Abo nabo ni abantu b'agaciro by'umwihariko muri rusange. Tujya kuba rero tugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi izi zikurikira, ntabwo ndi butinde, nababwiye nti ndakubita mbangura bigendanye n'amakuru mfite asabwa kuza kubabwira hakiri kare. Ni ukuvuga ngo turaza kugaruka ku kijyanye n'amasasu menshi yarayavugiye mu Kibira, ndetse abatari bake bakaza kwasiga ubuzima. Aya masasu turaza kumenya byinshi bihishe inyuma. Turaza kugaruka ku witwa Agathon Rwasa waraya ahujijwe. Ngira ngo tumaze iminsi tubabwira yuko abanyapolitike bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi, noneho by'umwihariko aba batari mu nzego za guverinoma barimo barahigwa isaha n'isaha, ari bamwe mu bashobora guhura n'akaga gakomeye. Ni ukuvuga ngo rero ibi ni nabyo byatumye atayari rwose batangira kugenda bahigwa muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo uyu bamushije ku isaha saba hafi saba n'igice, ngira ngo amakuru mfite ngo yavaga ahitwa Bujumbura, sinzi ibice rwose ngo ariyerekeyemo hano rwose muri za Murangara, ariko ngo aza gushwa mu buryo navuga yuko budasanzwe, by'umwihariko ahushwa ngo n'abantu batari bamenyekana, ariko twara amakuru dufite tuje tukabagezaho. Turaza gusimbukira ahitwa Bujumbura turebera hamwe hano ku kibuga cy'indege, abagera kuri 5 barayi bafashwe, bivugwa yuko izi zishobora kuba ari maneko by'umwihariko za Red Tabara, ndetse isaha n'isaha zishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi cyongera gutitira mu buryo navuga yuko budasanzwe, kuko zimo zatumwa ibintu bikomeye cyane. Turaza kuba tunyarukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updating gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemera dusimbukire ahitwa turaza gusimbukira muri ibice byano za Kirundo naho rwose wongera mu basirikare benshi bari hagati y'igihumbi ndetse n'1600. Birumvikana yuko rwose ari nk'ava batayo ebyiri. Aba nabo rwose ngo bakaba bagiye mu bikorwa bidasanzwe, by'umwihariko byo kugumya guhangana na aduyi, kuko isaha n'isaha ngo biriya bice ari bimwe mu bice rwose ngashobora kuza kugira gutya akaba yakinjiramo. Turaza gukomeza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba updating gatanu kuri gatanu. Turaza gukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye. Wowe gusa nimba utari wakora subscribe, icyo usabwa nta kindi ni ukumakinga sure ko wayikoze, utari wayikora ukayikanda, kugira ngo tujye tugendana neza gatanu kuri gatanu. Munyemerere by'umwihariko ntabwo iyi nkuru twayivuze mu mpfunyapfunya, ariko duhita tuyinjiramo mu buryo navuga yuko budasanzwe. Duhita tuyinjiramo, ni operation yakozwe
iwe n'ubundi mu rugo rwo kwa Jenerali Neva. Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko iyi operasiyo n'ubundi ikaza gufata ubusa. Iyi operasiyo ikaba ari zimwe muri operasiyo zakozwe ku isaha y'isaa 5:40 igera kuri 47. Birumvikana yuko twasatiraga ku isaha y'isaa 6 zo ku itariki 7, ariko amakuru nari mfite nuko ngo abantu batazwi bari bambaye inifomo zijya gusa nk'iza polisi, by'umwihariko binjiye mu rugo iwe, barangiza bakagerageza kurasana n'abarinzi, by'umwihariko bamwe mu barinda perezida mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ngo aba barinzi ngo bigendanye n'uburyo rwose ngo kwa Jenerali Neva ngo abarinzi bacucitse ari benshi, ndetse za Katanyama ari nazo zimurinda, ndetse n'iz'Imbonerakure ngo ziza kugaragaza ubwinshi bwabo, zigerageza kubasubiza inyuma mu buryo navuga yuko budasanzwe, banifashishije abitwa ba sniper. Ariko muri aba bantu batatse ntihaza kugira n'umwe by'umwihariko barasamo. Ariko amakuru mfite nuko n'ubundi abantu bakomeje kwataka urugo iwe ari bamwe mu bari koherezwa n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, by'umwihariko isaha ku isaha bashobora gukora akantu hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo maze iminsi babwira nti uwitwa Jenerali Neva agende gake, kuko hari abanyapolitike benshi barimo ba Bunyoni, barimo ba Agathon Rwasa, hari indani muri CNDD FDD batavuga rumwe n'ubutegetsi, isaha n'isaha bashobora gukora akantu. Nkababwira ati umugabo agende gake, natagenda na gake ashobora kuzahura n'akaga gakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero ibi nibyo byabayeho, by'umwihariko uyu mugabo rwose aratakwa, ariko Imana iza gukinga akaboko. Wetse abarinzi babiri bakomeretse iwe mu rugo, ndetse n'abari baje kumwataka, bamwe muri bo ugera ku umwe akaba yahakomerekeye bikomeye, ntawageze hapfira. Ariko amakuru dufite nuko n'ubundi ibintu biraza kugumya guhindura isura, byaba abari indani muri CNDD FDD batari kumwiyumvamo, ndetse n'abatari indani bari inyuma, by'umwihariko nabo batari kumwiyumvamo. Birashoboka yuko rero isaha ku isaha ibintu bishobora kuza kuba byazamba muri rusange. Tuve kuri iyi nkuru, ngira ngo duhita twinjira mu makuru yacu adasanzwe, twinjire mu masasu menshi rwose yarayongeye kumvikana mu kibira. Nimba ari uko inkuba zirimo zirakubita, uretse yuko muri ibi bihe turi no mu bihe by'imvura rwose, sinzi igihugu cy'u Burundi mwa bantu b'Imana mwe, noneho bya biturika bya bibombe byaki byose biri kugenda bikubita mu buryo navuga yuko budasanzwe muri rusange. Twirukanke cyane, ni ukuvuga ngo ikibira ni ishyamba navuga yuko ku rukote y'igihugu cy'u Burundi arikorerwamo imyitozo, ndetse iyi myitozo akaba ari imwe mu myitozo navuga yuko ikunze gutitiza benshi. Impamvu mubwira ati ni imwe muri myitozo navuga ko ikunze gutitiza benshi, iyi myitozo ihabwa inzego zigiye zitandukanye, ariko rikaba ari n'ishyamba rikunze gupfiramo abasirikare benshi mu buryo budasobanutse mu gihe bari mu myitozo. Kandi abo basirikare ntibapfe bari ku ikosi, ahubwo ugasanga mu masaha y'ijoro ngo adui araje, cyangwa se iyo nkuba irakubise, ugasanga ihitanye abagera kuri 200, ugasanga ihitanye abagera kuri 25, ugasanga ihitanye abagera kuri 300. Ni ukuvuga ngo rero no muri iri joro ryakeye, nk'uko n'ubundi bisanzwe biba, igihugu cy'u Burundi cyamaze kubyitegura yuko kigomba gusoza ikijyanye n'imyiteguro cyangwa se n'imyitozo ya gisirikare. Abatari bake bahasize ubuzima mu buryo budasobanutse. Hari abagiye bavuga ati do kubera gusubiranamo ku gisirikare cy'u Burundi, ati usanga basubiranyemo indani kubera amacakubiri. Bamwe baba bavuga bati nubwo turimo turakora ikosi, hari ahantu tugiye koherezwa, ndetse aho hantu tugiye koherezwa ni hamwe mu hantu n'ubundi tudashobora gukira, cyangwa se tudashobora kuba twarokokera. Ubwo rero ugasanga n'ubundi bakoze bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ugasanga n'ubundi batangiye gusubiranamo bavuga ati n'ubundi ni yare isa n'isa, n'ubundi tuzapfa, kuko ntabwo ahangaha rwose tugomba kuharokokera. Ni ukuvuga ngo rero ibi si byo birimo biraba, ahubwo amakuru namaze kwakira nuko rwose ngo hari abantu batazwi bakomeje kuza mu masaha y'ijoro. Aba bantu baza mu masaha y'ijoro bakagira gutya rwose icyitwa bya nyamugigima, by'umwihariko bagahundagurana n'ingabo z'ababo badapfa guhangarwa, kuko ngo iyo bageze indani ku mirongo y'imbere ku rugamba basya batanzitse, kuko ngo ni babaya sana. Ni ukuvuga ngo rero baraza by'umwihariko bagahangana n'igisoda cy'u Burundi, bamara guhangana nacyo bakongera bakagira gutya amaguru bakabanyira ingata, ngo bagahita bisubira inyuma. Ariko mwaba b'Imana mwe, ngo icyo mugomba kumenya cyo rwose, ngo igisigare cy'i Burundi kibarizwa hano mu kibira gihora umutima uhagaze, kubera yuko isa n'isa, by'umwihariko kiba cyahura n'ibyo bibazo navuga ko bikomeye cyane muri rusange.
andi makuru atariho ivumbi ari kugenda angiraho ubu nibereye hano ni amakuru nanone arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, yemeza ko ubu tuvugana ibintu byamaze guhindura isura ndetse byamaze gufata indi ntera hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse isaha ku isaha abanyapolitiki bagiye batandukanye nabo batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo barahigwa. Ngira ngo maze iminsi mbabwira nti aya matora y'umwaka w'2027 ateganyizwa mu gihugu cy'u Burundi ni amatora ari bube, ariko amatora muri uku kuba kwayo akaba amwe mu matora ashobora kuza gutuma n'ibintu bihindura isura, akaba amwe mu matora ashobora kuza gutuma hano mu gihugu cy'u Burundi tubona n'imirwano n'intambara za hato na hato. Impamvu ibi bintu bivuga irahari, ni ukuvuga ngo hari abanyapolitiki badashaka uwitwa Evariste Ndayishimiye yuko yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi, hakaba abanyapolitiki bashaka ko yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi, nawe indani muri we akaba akeneye kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero uko byagenda kose abatabyumva yuko akiyobora baraza kumugabaho ibitero, nawe abagabeho ibitero kugira ngo abashyire ku itaka, noneho igihugu cy'u Burundi akiyobore mu buryo mwese cyangwa ubundi. Icyo rero nicyo kintu gikomeje kugenda kigaragara, tukajya kumva ati we kwa General Neva tayari batatse, ariko nyuma yo kwataka bigenda gutya, tukajya kumva tuti nanone ku banyapolitiki batavuga bamwe n'ubutegetsi hari ibitero byaraye bibagabweho, nyine buri umwe arashaka kwikiza undi kugira ngo making sure yuko amatora ateganyijwe mu mwaka w'2027 by'umwihariko agomba kunyura mu mucyo. Ngira ngo murabizi ko rero Itabara yo yamaze no gutangaza yuko igihugu cy'u Burundi bagomba kuzakigarukamo, ariko bakakigarukamo iki gihugu cy'u Burundi kibarizwamo umutekano ndetse n'amahoro, kuko bavuga yuko ari kimwe mu bihugu by'umwihariko bigira umutekano muke ku rwego rwo hejuru, ndetse isaha n'isaha bishobora kubamo ibitendo biremereye. Ni ukuvuga ngo rero bo baba bakora ibishoboka byose kugira ngo bamakinge sure yuko uyu mutekano muke ubarizwa hano by'umwihariko bashobora kuzagaruka mu gihugu cy'u Burundi wararangiye, cyangwa se nk'uko babivuga ati tuzagaruka ubutegetsi buriho bwitwa Evariste Ndayishimiye butakiriho, tubikureho dushyireho ubuzima by'umwihariko bugendera ku mabwiriza abaturage bishimiye. Ngira ngo hari ibibazo byinshi nagiye ndibaza se ubundi Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi, tukabona imitwe myinshi itangiye kumirwanya, tukabona ibintu bitangiye guhindura isura mu gihugu cy'u Burundi, haba harimo ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko ni ikiba kigaragaza yuko hatarimo kumvikana. Nimba umuntu afashe ubutegetsi ariko tukabona ibibazo biravutse, kandi ibyo bibazo bitari bihari mbere yuko ubwo butegetsi abufata, aho ngaho uko byagenda kose haba hari ikibazo gikomeye cyane, ndetse iyo hatabayeho Imana icyo gihugu kirongera kigasubira ku itaka. Ni ukuvuga ngo rero ikigaragara hano, mu gihe ibi bintu bidakozwe uko byagenda kose bizagorana kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyongeye kugaragaramo umutekano, tuvuga ati igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyo kugendera, igihugu cy'u Burundi ni igihugu kimeze neza, gifite umutekano ndetse n'amahoro bihagije. Icyo gihe bizagorana ku rwego rwo hejuru. I Bujumbura hano ku kibuga cy'indege naho rwose ibintu ntabwo byifashe neza rwose, icyitwa umutekano muke uko uzamba ahari mu bindi bice nako nawe ukomeje kugenda uzamba, ndetse amakuru ndimo ndakira nuko isaha ku isaha rwose bishobora guhindura isura, tukajya kumva ati ikibuga cy'indege tayari baracyatatse, tukajya kumva ati ibice bikomeye hano mu gihugu cy'u Burundi barabyatatse, bigendanye no kuba igihugu cy'u Burundi nacyo ubwacyo kidasinzire, gihora cyohereza abasirikare, gihora kimbadirisha kugira ngo gerageze guhinduranya bamwe bari ku mirongo y'imbere ku rugamba batagambana, kuko ni igihugu ubwacyo kitinizera n'abasirikare bacyo ku by'isaha n'isaha cya kivuga kiti biranashoboka yuko n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba bashobora kutugambanira, ugasanga tuguye mu bibazo navuga ko bikomeye cyane. Urumva yuko rero icyo ni ikibazo nacyo by'umwihariko mu mbogamizi cyangwa se mu bibangamira igihugu cy'u Burundi by'umwihariko muri rusange. Ikindi navuga ni uko kugeza amagingo ya hano mu gihugu cy'u Burundi abaturage baho batazi iyo byerekera ikijyanye n'umutekano muke urimo urahabarizwa, ntibazi iyo byerekera. Ni abaturage bahora mu kazi kabo, mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo babeho, ariko ibintu byinshi bikabahishwa cyangwa se bigahishwa. Ni nayo mpamvu dufata akanya tukaza kuri izi mikoro, twarangiza tukagira icyo tuvuga
kugira ngo n'uri mu rugo ukurikirana byinshi bigiye bitandukanye ajya amenya uko situwasiyo ihagaze by'umwihariko mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ngira ngo ndabona turimo turagenda turagana ku musozo bakunzi ba Duniani Koze TV, murabizi rwose nubwo tuje kuri mikoro ariko mu kanya gato turongera tugaruka kuri mikoro bitewe n'ibyo turaba twabonye, ahubwo reka dufate aka kanya twashimire dusoreze aha ngaha tubabwire tuti amakuru yacu nakagaruka no mu kanya turaza kuba turi kumwe 5 kuri 5.